laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa assalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko haana yettireede yettuɗo hoore muɗum foduɗo se yetti o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen sen dulli e ronki yettude ara lette makko ɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala ono satti o wi sen fuɗɗike en konti nemaji makko ɗi o waɗani en ɗin en wataɗi huuɓintinde. ɓaawo ɗum ɗon nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo saabu yurmede wonde tagore ɓe yettini ko ɓe nela kon fo hay hunde ala ko nelaɗo on accisi wona ɓe yettini hoore ɓernde laaɓa reedu e meɗen e ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah walan ɗum ɓeydu yurmede teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e kala jokkutunoɓe laawol ngol ɓe wonno ngol ha ila yawmil qiyama. Allah hara koye ɓe yimɓe jeyaɗen amin. ɓaawo ɗum hara men salmini on salminago islam, salminago addengol higgol e wowodiral, salminago gonelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam si sahabaɓe sakitingol hakkundeji maɓɓe ɓe yiɗidiray e ko ngo woni ko salminoyete ko aljanna. Allah hara ɗen jeeya yimɓe aljanna tawoyteɓe ngo salminago ɗo. haray no andirɗo noon musidɓe julɓe tedduɓe si o sayi ɗo hewti ko radio meɗen laawol kisal haray e jumaje ɗen fof o sayi ɗo ɗen haray ɗe wonde karamokoɓe meɗen tedduɓe ɓe andintinoen fii ko anduɗen kon e koyen anda wono Allah subhanahu wa ta'ala o yewtiri noon ko deftere makko o wi fa dakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. andintin belajo ko andintinta kon nafay gondimɓe ɓen. haray hande kadi hiɗe wonde e ceernoɓe meɗen tedduɓe wiyeteɓe Cheikh Ahmad Ba haray ɓeeɗo ko musidɓe meɗen e ɓe linsan to gandi linsan ko e kindiya on jeeya haray noon ko karamokoɓe ɓe tawata e hiɓe wakkilani e moƴƴa e fe no kaadina Allah ɓangira e meɗen ɓa adna o weeti haray hiɓe dari hiɓe datti ɓe waɗanden tafsir e defte buy e haala meɗen kan fiyo jama on waaw heɓude nafoore hara gooto heɓoyta yeeso Allah ko wiyata ko sabu ɗum ɗo haɗi on tigi daro e fi rewugol Allah. nden to Allah subhanahu wa ta'ala e Allah olan ɗon andintinan ɓe golle ko ɓe darani kon o yoɓe ɓe joddi ndin o waɗa joddi muɗum ndin aljanna. haray inchallahu ɓaawo ɗo en fuɗɗade yewtere nden haray hiɗe watta micro e juuɗe yumma meɗen Hajja Fatmata Ñippi haray ɓe mari ko ɓe holla ɗo ɗen e nder minute aji ɗiɗi inchallah on say haray micro wattama e juuɗe karmokoɓe ɓen haray ko saɗi moɗon ko tooli meɗen andintina ko woni ko technique ɗo hande kadi ko min Abdoullahi Ɓuriya wondude Mouhammad Aliou Bari Alpha Omar Diallo e yumma meɗen Hajja Fatmata Ñippi haray ko saɗi ko tooli ko wonani en ko micro wonɓe waɗande yewtere nden no min yewtire noon ko Cheikh Ahmad Ba wontiranɓe en Guinée Conakry inchallah haray mi watti micro e juuɗe Hajja en mbeɗa wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. arama nala toon ɗon e jang alhamdulillah min e jam ha jeyi alhamdulillah min non ko saɗi ko tooli ka radio laawol kisal. nam hara min weltanike on e haray toujours ɗo min hatton jini kadi e moɗon inchallahu e musidɓe meɗen seehoɓe wonɓe ɓen toon fof inchallah. Allah nam haray ɗo yomin wattu micro e juuɗe moɗon haray ɗo mi faala e jonnude information ɗo ɓay haray yimɓe buyino heɗiti ɗo inchallah e noon woni ɗum ɗon haray ko ande woni komin mari gaaɓa noon julɗo on so tawi o heeɓi ande haray ko be o fewta e julɓe ɓen kadi o fewta e Allah subhanahu wa ta'ala on o fewta kadi julɓe Allah ɓen fiyo ɓen ɗon kadi wallumo torade Allah subhanahu wa ta'ala on e ittugol no manque seeɗa a voli on no manque ne nam ok minni kan haray ko ande woni ko min mari ga ko ɗum men faala hewtinde ɓay haray yimɓe buyno jenti ɗoɗe e haray noon ko hondu woni nden ɗon ande no nanade nam nam min haray ko woni nden ɗon ande haray ko musidɓe meɗen ɓe min wondi Angleterre gaaɓe haray ko min woni ɗo haray ɓiɓɓe mum woni ko jatta haray heeɓi lebbi ɗiɗi e seeɗa joni e kono haray ɗuma on no sattude tun seeɗa haray ɗo min tori julɓe ɓen foppo du'a sabuna e ɓeeɗo yimɓe haray ina julɓe si ɓe jattiɗo so tawi ko yehi inniɗa piimo maɗa tappimo
ɓe jatta e ɓiɓɓe ɓen kamɓe ko pay koy kowoni ko ɓe jentoto joni noon haray ɓe jatta e ɓiɓɓe ɓen kono haray ko ɓuri men aninde e ndun ɗo muradu kadi ko tawde joni ɓe watti naɓorde ɓiɓɓe ɓen ka église haray ɗum ɗon noon hiɗon andi no andirɗen noon haray ɗum ɗon pay koy ko hino fanɗi pandi par ce que ko janum kon ko duuɓi 12 ko ɗebal ɗo heeɓi 12 ɗum woni 12 ans haray oya komo 9 ans oya komo 7 ans oya komo 2 ans donc haray ɓeɗo hino fanɗi kono haray no anini moƴƴa kona seeɗa haray ɗo min tori julɓe ɓen fof e noon seehuɓe ɓen mooɓiɓe ɗo min andi kaka julirde wonɗo ni ɗon haray ɗo min tori musidɗangal fof kala nanuɗo oɗo bayana so wengoyama kadi ka YouTube haray waɗa men du a findo koyɗo ɓikkoy hettoro sabu nayna ɓeɗo tun kadi woni ko jatta haray ko Angleterre komin woni ɗo haray famille ji buyno jattana ɓiɓɓe ɗo haray noon yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu men masibo e ndiɗo leydi e ayɓe islam ɓen amina ya rabbi joni ɓay haray mo accitay yahon ka gueɗe hara mi hetta ɗo tami juuti inchallah haray mi watti micro nge sokeje moyen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hara inchallahu men tori Allah subhanahu kanko jawir men yo Allah weeɓi hettagol maɓɓe ngol yo Allah waɗete du'a kay daima inchallah ara ɗo gueƴe ɗen ko min juulo e hella 20 on ara ɗe wawi continde ɗo taho i ɗe wawi continde si yoni on say ɗon wawi senade juulon tokkitoɗo inchallah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وموجبات النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى المسيح جلبه باي حمدنا ديتو الله سبحانه وتعالى hana de tede sajidin fu iden seeto wonde kanko to woni rewetede hoore gonga iden seeto annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko nuliraɗo e dow tagorno sabu yurmede yo Allah ɓeydu kisi dow makko kanko ɓe ngure makko ne sahaba e makko ɓen kala jokkitoro ɓen moƴƴiri ha yawmal qiyama hara iden seeto ko ɓuri moƴƴude e yewtere kala yewtirande fof muɗum ko nder o deftere Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo sunnanullah sallallahu alaihi wasallam ko ɓuri moƴƴude peewal fof ko nullah sallallahu alaihi wasallam feewiri noon haray ko ɓuri bonde e fiyakuji ɗin fof ko piiji sencaɗi ɗin watta ka nder dina ɗaɓɓira baraji ta nullah sallallahu alaihi wasallam rewiral ɗum Allah haray ko ɗum wiyete bid'a haray noon ɓe maagi kala ko wiyete kon bid'a ɗum ko majjere noon kañum e joom muɗum ko yiite jahannama woni ko yarata hiɗen mawlora Allah subhanahu wa ta'ala on kala ko wonta sabu yahoygol yiite haray ɓawa ɗum no feƴƴude musidɓe julɓe yer kala ko Allah subhanahu wa ta'ala taaqini yiye yewtuɗo e fee ko yowiti e kaɗo dina meɗen haray ko wono Cheikh Abdallah ɓuriya no makiri noon inchallahu muhadara min on wona humpitorɗon noon ko al adlu wal ihsan haray ko fii ko wiyete ko nunɗal e moƴƴingol haray ɓawmi salminde on nduɗo salminandu hakkunde julɓe ɓen salminandu ndu tawata ko nduɗo woni salminandu hakkunde julɓe ɓen ka nder aljannat haray ɗum woni oɗo wiyete assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko adi en natande yewtere nde taw ko honno wiyete al adl ko honno wiyete nunɗal wal adl fi l asli huwa al istiqama إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه اعوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم ومثله الأصل المستقيمة يقال لها عدلة أي هذا هو الأصل لكنه عند أهل العلم هو وصف في شخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة فالاستقامة الرجل في دينه
ومروءته تسمى عدالة. وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل. لماذا؟ تقال لأنه ليس مستقيما في دينه. فلو رأينا رجلا مثلا مصرا على قطيعة الرحم فإن لا نسميه عدلا ولو كان من أصدق الناس بنقله، لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك ما لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بعدل. أرى مسلم بجول بيكو أدي ناتان دي تقبري مهادرة من ويدي مهادرة في نندل إفي كويتيكو مؤينغول. أرى كون ويتي أدل ما هرى يوتين أن كون ويتي نندل تاسيناتين إفي يوتوغل مودو. أرى كويتي أدل كدوم وني كفوتة غول نتدوم دي عندي تايوني لاون غول فيوي هران غول ألا تلي هينو كوين غول يهيتو هرى دوم نوي لاول foccingol laawol adul nundugol ayi ko dum feewgol faanda ko dum neddo so inama ko nundudo ko dum ko feewdo ko laawol ka duwa don rewata to asi masalan inama joni sawru ndu do no feewi haray hindu wi'e yani adl ko dum woni haray tigi tigi on ka asli ko karamo ko be gande be wi ko wete ko adul nundal dum ko sifa wondo e neddanke hara hino dabbiti e makko ko yeti ko feewgol rewgol laawol handugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala wi'ingol ka der diina makko e ka huwondiral makko hakkunde makko e tagor nden e ka neddanke yagal makko. Si neddo woni ko foccido ka diina makko rewdo e ko Allah wi kon hakkunde makko e tagor nden himo totti gotun kala ko bisi hakkunde makko e goddo on don himo wi'e adala hara himo wi'e nundudo ko dum wadi hara neddo ko wete kon fasigijo hara o wi'etaake nundudo sabu hondum si woni neddo duumike e hoore ko wete kon bone masala wono tabigol endan ma wonugol fenande e ko nande sifadi tiji haray o wetaake nondudo hayno si hawri ka yewtere makko masalan hara ko wi'ima wo ta dabbito ya taway ko dum don ko haldu don wo tigi tigi on haray ko hoore dum o woni ma dama haray mo jogi dido jikkuji haray wetaake nondudo ko dum wadi masalan neddanke joni tawata hara gorko selludo ma ala gantu hay hunde o yahata julde jama hayno si woni ko gongudo e dendangal yewtere ko yewtata kon hara o wetaake nondudo haray o wetaake nondudo ko wono non kay neddon tay woni o jarri borama ko wete ko wowlugol fenande haray o wowlay o wadata o wetaake nondudo ko dum Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala ide ngandi sabu jippagal odo aya neddo mo goto mo nula sallallahu alaihi wasallam immino yahugol entoygol zakka e leydi go o yahi ha hewti takko don o hulinatugol o arte wi nula do be sali jurnugol zakka on be murtide yaltidin ha sahababe faala immagol ya habo yabe kono Allah subhanahu wa ta'ala jippini aaji de ngedo nula sallallahu alaihi wasallam humpidi tay woni addani on fasiqijo yewtere acce ha bangana on de fi wata yahu defo yimbe masibo tawata hore ko be anda ay ko dum kay Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ko ashhidu zawai adlin minkum seedintine jomirabe nundal dido jiyabe modo ay ko dum woni haray ko dum do wiete ta'rif ko wiete ko adul haray de wayonde norgo dum do ko dum Allah subhanahu wa ta'ala wi kay ka Qur'an inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bi inna Allah kana sami'an basira fi surati an-nisa Allah subhanahu wa ta'ala o himo yamira on onon gondimbe Allah subhanahu wa ta'ala ben Allah hino yamira on de tottoton hoolaaje den junniton jom mudum de tottoton hoolaaje den junniton jom mudum si woni neddo hoolike ma halfinima hunde ma o hoolike ma dum o nyawlima hunde ma o hoolike ma on huwondiri gollodiral hakkundeji modon e to totta dum don no haldirdon non si hawri koy ko halfinado yeso yagal kala ko halfinada Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ya nundu ko ya numdu dum do non ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi do kon ko hunde labande so rewti e hore dum do o wadi no wiiri non haray moƴƴi ko waajiri non kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay annahu ya'muru bi ada'i al-amanat ila ahliha wa huwa ya'ummu jami' al-amanat al-wajib 'ala al-insani min huquqi Allah 'ala 'ibadi min as-salati waz-zakati was-siyam wal-kaffarat wan-nuzur wa ghayr dhalik mimma huwa mu'tamanu 'alayhi aray kon wala subhanahu wa ta'ala yewtugol en do Allah no humpita en enen beedo julbe gondimbe Allah nde totteten ko wete ko hoolaaje ko halfina den kon
hoolaaji ɗen ɗo tawata hino huuɓiti e denndaangal haqqeeji wonɗi hakkunde ma e yimɓe ɓen woni oɗo ko julɗo woni hina julɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yen tottu haqqeeji ɗin yen junnito joom muɗum waɗen ka place muɗum ɗum ɗo ko haqqeeji ɗi tawata hino yowiti hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala on e hakkunde ma jeyaaɓe makko ɓen ko fof muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi ko addul amanati ila ahliha iɗen andi sabu jippagol aya on ina sabu jippagol aya je ɗen to ñaawirtiten en ndaaray kadi programme kala ko fewndi e ko aya on sabti haray ñaawore mum no joli e muɗum ɓayɗen andi sabu jippagol aya on ko nde oya yahuno jaɓi saabi on ɗum woni ka suudu kaaba ɓay woni nula sal sallam ruƴƴi ha gasi e o artiri saabi on ko ɗum woni sabu jippagol oɗo aya haray ɗum ɗo noon no huuɓite nden dangal julɓe ɓen haray ko wiyete kon tottugol haqqeji ɗin junnita joom muɗum woni hakkunde men enen tagore nden e tottugol haqqe on mo Allah subahana taala on waɗɗine dow ma ɓurɗo mawnude ɗin haqqeji ko wiyete ko wotinɗingol Allah subahana taala on ɗum ɗo wiyete a tawhid ko ɗum haray nana woɓɓe no inna haqqullahi ufa wa haqqul gayri la yufa ɗon haray ko kataw mawlanaɗo haqqullahi la yufa haqqe Allah o yaafetake sabu ko honɗum wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a rewe Allah woton kafide mo hay e hunde eɗen andi ko nula sallah sallam nde landino oɗo Mu'adh iɗa andi kon woni haqqe Allah on e dow jeyaɓe ɗunaɗo maki honɗum ko nde ɓe rewatamo hara ɓe kafidali mo hay e hunde haqqe jeyaɓe e Allah subhanahu wa ta'ala on ko nde Allah natta aljanna o nande ummo kafidali mo hay e hunde kadi haray ɗo e andi ɗum ɗo ko haqqe yowiti ɗon hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala on ko ya wotindi Allah subhanahu wa ta'ala on rewamo immorde tawata hara ko ƴettude ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka makoji nulaɗo e immorde kay haqqeji yowitiɗi hakkunde jeyaɓe ɓen wano kalifuji Allah subhanahu wa ta'ala yamiri tottugol ɗum ɗon ay faman lam yaf'al bidhalika fi dunya ukhidha minhu dhalika yawm al-qiyamah kama thabata fi sahih في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للسات الجماء من القرناء أخرجه مسلم أرى مسلم جلبه نجاء كوكو يتعادل نندل تتقل هدي حق ما أنتم هو درداؤن ودرانو هل دون نهارا فرتالي هاي هون دي مودو sabun haray si woni neɗɗon a tottali haqqe mo duwaɗa ɗimmo joma woni ko julɗo woni ko kefero yawmal qiyama haqqe makko ƴettete e golleji ma ɗin tawiɗa mari moƴƴereji o junnete tawi lewni on ti ala moƴƴereji boneji neɗɗon ƴettete watte dow joganiɗon on ti fere jahannam ko ɗum waɗin wa sallah sallam maki e oɗo hadis selluɗo ɓe maki on jonnite haqqeji ɗi faade jeyɓe ɓen sabuna yawmal qiyama tawi woni ɗon jonnitali ƴettoyti haqqeji yimɓe ɓen junnite ɗon ko andirton ɗum wawata tultude hay hakkunde mumunte hoy ɗiɗoyi ko marno kun galaɗi ko tufi kuma kon kun galaɗi kun yottete kun yottante yani kun alagala kun yottante eɗen andi hadis oɗo Jabir bun Abdullah ndo immino o soodi puccu o yahi kay hayte lewru fi jangoygol hadis goto hadis fi yottodirgol ngol o yahi o tawi oɗo karama kojo jannimo oɗo hadis oni la hulunota mi maawi mi andali o hadis ɓay o hewti tan haɓe natal ka suudo nanditi hadis on ko ɗon karama kojo sifanimo hadis on haray hulasa makko kon woni ƴettude koko nula sallah sallam maaki kon on aray ñande darngal hara ko uratan hurlan buhuman on aray yawmal qiyama hara neɗɗo on o ko ittano e ɓanndu makko no fof hino arti hiɗo seppude goto wattaki paɗe hara o ala kay hay e hunde kefeero naato tawite jahannama himo jogani julɗo sina tuma julɗo on hetti ko duwama kon julɗo naato taka aljanna himo duwa kefeero haqqe sina tuma kefeero on hetti haqqe makko e jungo julɗo on ko ɗum woni hadis moya duguno yeyi andinoyegol ɗum ɗo noon ko honno woni taweɓe landike kono ɗum wata wonide nulaɗo ɓayde ñande haray hunde goɗɗo jogaki ton e jawdi ɓe maaki ko Allah hasanatu wa sayi'at kaka moƴƴereji e ka boniji kefeero on tigi tigi on heftugol makko moƴƴere nden ko joganiɗama kon jawdi ko joganiɗama kon heftugol makko ɗum nafatamo ɓay naɓatamo aljanna kono lorrete an julɗo kono noon kay si hawri ko julɓe ɓen jogodirani goto kala tigi tigi on tottali hakke mum julɗo mo joganiɗa on o hettayi moƴƴereji maɗin tawi noon si ƴettama moƴƴereji ɗi fof haalanni tawi ha joni no luttiɓe joganiɗa ko boneji maɓɓe ɗin ƴettete fawe e dow ma on tewna ɓe jahannam naudu billahi min annar wa mujibatiha haray ko ɗum waɗi ko wiyete tottugol hoolareji ɗin ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ngal ɗo nundal haray ɗen addo ɗo qissa e gorko bani israilanke jomo tawata karama ɓen no andi fi qissa on ko wonɗe waɗirde qissa on ko hollugol neɗɗo tawi toujours mo fiɗi ko wiyete hulugol Allah subhanahu wa ta'ala nunɗugol Allah ko ballo makko
ndare oɗo bani israila en kejo o inni ɗimmo makko ko yo ñawnumo ko wiyete ko mbuuɗi fi alhaali gollondira hakkunde maɓɓe kanka mo woodi ko addata e maakite junnamo o ñawlimo 1000 dinar ɓe waɗi ɓe halbida to on oɗo o yehi o hunni aadi ndin o artiri jawdi koya joganimo kon ko o ƴetti kon e junngo oya o wari haa kaccangol o teccangol ngol heewi tew ala hayno karewe o habbi ko wiyete kon laaku fii lumbugol o woni ɗo haa niɓɓe o yaali hay huunde o yaali laana o inni Allah mi landino yo o ñawlan o inni ma mi adda seede min ni Allah fa woni seede o inni ma mi adda garanti min ni fof Allah yoni oɗo o waɗi sabu ngol konngol an ɗon o ñawlila ndiɗo jawdi e hino noon Allah mi fokkiti nattugol ko an woni kafil an on ko an woni seedejo an on ko an woni ƴettanɗolan garanti o fof ko ɓaymi woli inde ma o junnilan Allah subahana taala hino noon maayo ngol heewi alano mi lumbira oɗo o yii leggal yorngal ka sara caangol o ƴettingal ɗon leggal o tufingal o ukki nder toon jawdi oya ndin o ƴettoyni Allah o liɓi ka nder ndiyan o inni Allah yottinono yandi jawdi makko e makko ɓay Allah ko an wonnol garanti an o Allah jawdi makko ni Allah yottinonan e makko on tawi o liɓi leggal ngal ka nder ndiyan ɗan bigodiri ngal leggal haa hewtoye hella gaɗa oɗon neɗɗo tawi no dari ka sera gaɗa toon habbi ñamande mum ndoyi o artire o yaali laana o yaali hay gooto o yi leggal no ara yorungal o inni ngal ɗo o miiji ka ɓernde makko si ngal ɗo hewti ka sera ɗo mi ndaaray ngal ɗo si waaway ukkade yiite mi naɓorana ɓeygurande rewlo ɓay leggal ngal hewti o ƴettingal o naɓi o tappitay ngal ka tande o feccingal tawi nder toon jawdi yerko o oya duwanomo kon o yeeɓi ɗum ɗo tigitigom ɓay o fottoyi oya siti alhaali on tawi ko ni woniri Allah subahana taala on tawi tun hiɗa fiɓi a tottay hoolaare ko waɗɗi kon e dow maɗa a ƴetti décision ɗum hay si woni bonirima ko inchallah Allah weeɓinante no jama o hettira ko jeeyi kon ko ɗum nullah sah sallam maaki on mo ñawli faala tottugol ñammande jonnita jeyɓe ɓen Allah newnaymo fi muɗum tawi kay ko tilsugol o faala Allah subahana taala on ay ko no wallihima tawalla mi huccinaymo ka fukkitiri ɗon إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو الاستواء هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانية والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرة وإيتاء ذي القربى أي يأمر بصلة الأرحام كما قال وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل أي مسيك جلبة أدو آيات الله سبحانه وتعالى هنا يميرا الذي يميري كويتي كن ننقل نتن يونو ننقل ويميري موجة قول إتغوري الله نين جوني يعني جومي رابي حقي جدين جومي رابي بدن درابين وجوني تبي حقي جمع بدين الله يميري كويتي كون وحدي كويتي كون الفحشاء في بوندي yeddugol mo e piiji añiniiɗi e bewgol e hoore tagorne Allah haɗi ɗum o waajori on ɗum noon fii on tasko de waajito ɗon karama kojo gooto oɗon Sufyana bun Uyayna himo firanayi kon wiyete adul o inni al adul fi hada al mawdi'i ko wiyete ko nunɗal e o nokku ɗo ɓay en anndu ko wiyete ko nunɗal hino mari laawi buy te naatiɗo fensitol ko wiyete kon adul ko ɗo tun wawete hiirude si e hollugol tun o bange ɗo nunɗal si wi'ama haray ko ɗum ɗo faanda o bange ɗo si wiyama nunɗal haray ko ɗum ɗo faanda ɓe gandi haray no mari laawi ɗuɗuɗi masalan nokkuji gono toon si innama nunɗal koko hakkunde ɓeygu rema wono nulaɗo makiri noon hay so a lunnike bobo humma gotum koya lunno kuma kay sa okki bobo humma gotum ɗum ɗo koya okku oya kay yerɗum ɗon ɗum kaka nunɗal jeeya wa kadalika sendugol hakkunde sonnaɓe ɓen ɗum fotina kaka nunɗal nokku gono toon tawa sa fotini hara nunɗali donc kay ko façon go honɗum e yewtayɗo e gaccataɗo ha jama jiɓo ko honɗum woni ɗum ko honɗum woni ɗum masalan si oɗo no nawni ha hewti nokkugo o ñawnare makko nde ne finance to fayda ko ɓuri 1 million oɗo no nawni tigi tigi on nawnare makko nde hay 50 000 wawin ñawnudete sa inde a fotinayi ɗo haray na ɗum wiyete nundal ko wiyete adol ko darugol hunde kala e place mum on waɗa no haniri noon ko ɗum wiyete nundal oɗo noon Sufyana bun Uyayna o sifani en ko honɗum wiyete adul e o nokku mo Allah wi ɗo إن الله يأمركم بالعدل والإحسان عدل كن فاندا في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية نندل ko Allah fandi do ko aya do ko fotugol gundo neddo on e kene makko ta fu no fota yani nder ma on no laabi poyi kala ko nanda goddo kongol hare ko dum ka nder bernde kala gollal ngal golluda do hare ko dum tigi bernde ne fibi
ko ɗum wiyete adl e bangal oɗo aya inna allaha ya'muru bil adl yani ko taw nder ma on no fota e kene on si a wowlani goɗɗo konngol a wowlantamo fi mbeleɗe taway koko woni kon ka nder ɓernde net ko ɗum wowlandamo sabu no en anndu haray e ɓerɗe ɗen ko ɗum woni comme wureere ko ɗengal ngal woni dingawal wureere nden yo taw kala ko ukkuɗa ka nder wureere rottuɗa yo taw koko ittuɗa kon ka nder wureere tigi rottanɗa ɗimmo ma yani naya wolu goɗɗum tawna ɗum woni ka ɓernde ko ɗum addi ha tawi ɓeya ɓe heeɓi ko wiyete ko nifaqul akbar aɗa faami e nokku on ɗo ko wiyete adulu ko faanda ɗo kon ko fotugol nder neɗɗo yani ɓernde nden e kene on yo taw fof ko gootum kala neɗɗo wonɗo gollude gollal fi Allah subhanahu wa ta'ala on haray ko ma wonira ni yo taw ko golla ko feeñi kon ko ɗum tigi woni nder ton haray ko ɗum faanda adulu e oɗo nokku ko ɗum wiyete ihsan e oɗo nokku ɓay ɗen andi tarif ihsanu no ton ko raɓɓiɗi kon ko nde rewirta Allah wasiɗa sutimo tawi woni a ɓiɓa ɗum ara fiɓu hi Allah kanko himo sutima sa rewiri noon Allah woni moƴƴinowo joni ko ɗum faanda ihsan e oɗo nokku Allah wi wal ihsan ay an takuna sariratuhu ahsanu min alaniya haray ko noon ɓoyena oɗo firane oɗo aya ko wiyete ɗo kon e ihsanu e oɗo aya ko nde laatoto neɗɗo on gundo makko on ko wirni kon e nder makko immorde e miijoji e kala ko woni ko nder ton hino labba ɓuri kene makko on neɗɗo si woni alhaali ma on woniri ni haray e oɗo aya haray ko ɗum wiyete ihsan neɗɗo moƴƴinowo ko tawa gundo ma on no laba ɓuri ko feeñi kon nam ko ɗum wiyete wal fahsha wal munkar Allah haɗi ɗum ɗo wal fahsha ko wiyete kon no wiye zina no wiye kay konngudi bonɗi kala ko feƴƴiti bonugol no wiye fahsha wal munkar e yeddugol Allah anni ɗum ko holɗum wonta ɗum ɗo an takuna alaniyatu ahsanu min sarira ko nde neɗɗo tawata alhaali makko no laba moƴƴa si a huwodiri e makko konnguɗi ɗin e ko yiratama ko no laba kono nder makko on no boni pos haray ko ɗum ɗo faanda ɗo Allah no haɗi ɗum ɗo kadi o yamiri kay yo en jokko ko wiyete kon ɓadodiraɓen ka en ɗam meɗen wano Allah subhanahu wiiri noon ya jonno joomiraɓe haqqeji maɓɓe ɗin haray ɗo noon ɓayɗen andi haray ko honɗum woni ko faalɗen addude ɗo ko fii ko wiyete kon al adul ko ɗum woni ko jokkuɗen ɗo nam e aya goo ka surode ahzab Allah subhanahu wa ta'ala wi inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula haray kon woni ko faanda e ɗeɗo ayeje ay toujours ko fi amana ko wiyete adul ko ɗum wiyete al amana Allah subhanahu wa ta'ala wi o weeɓiti ko wiyete ko hoolaaje ɗen o weeɓitani ɗum kammuji ɗin e leyɗele ɗen e pelle ɗen Allah subhanahu wa ta'ala inni kammu ngun haray mi faala halfingol ma ko wiyete ko juulugol salligagol taw ha moƴƴa juula sa heɓi jawdi itta zakka jokkoɗa e ɗimmoɓe ma ɓen waɗa ɗiɗo moƴƴereji si a bonnali hay gotum mi waɗani aljanna o weeɓitani ɗum kammuli ɗin o weeɓitani ɗum leyɗele ɗen o weeɓitani ɗum pelle ɗen fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan inna al insana kana zaluman jahula Allah subhanahu wi mi weeɓiti ko wiyete amana yani halfinede hara yeɓata ñawlede hara tigi tigi on yoɓay haldidede hara firtata ko wiyete ko juulugol no haniri waɗa piiji moƴƴi ɗi Allah yamiri ɗin ɗum ɗo fof ko amana hakkunde ma e tagore nden kadi gollodiral hakkunde moɗon goɗɗo halfine ma o ñawle ma huwodiron e gollodiral ɗum ko amana Allah subhanahu weeɓitani ɗum ɗo kammuji ɗin kanji de fa abayna an yahmilnaha o weeɓitani leydi ndin e pelle ɗen fa abayna an yahmilnaha ɗe salirondagol salande nden ɗo na boyre needi na yaɓitagol ko Allah wi kon masalan si woni goɗɗo ƴetti joni ɗo million ji mum ɗuuɗuɗi inna ceerno ay ara mi faalam halfinde ɗi ma mi faala ñawlude on ɗi golliron inna he tigi tigi on mi anda fi ko wiyete ko juloyagal few jogite jawdi mon ndi sabi Allah fi honɗum ta ɗum ɗo perdiren tawata koye kaso mi luttata ma o tigi tigi on mi ala kalifu ɗum ɗo ka ɗum mare mi mara pilasi ka ɗum maro si mi mari ɗum ɗo joni jawdi fotendi ɗum wiye borilam si mi lutti e kasara ko min ɗaɓɓiti awa haray ɗum ɗo oɗo mo wiiɗa ɗum ɗon mo junnituɗa wiiɗa mara pilasi ka marete o monantoma o monantakoma fi honɗum o andi ala ɓanimo reedu a faalaka yeebude ko jawdi makko ndin
a waɗay ko ɗum kam moji ɗin e leyɗele ɗen e pelle ɗen ko ɗe sali kon ko Allah wi kon naatno ko salande boyreneedi ɗi hulu tigi tigi o rondagol oɗo mas'uliya tawata ɗi wawata yurtoyde ko ɗum Allah subhanahu wi noon wa hamalaha al insan neɗɗanke kan ƴetti rondi ko wiyete kon amana innahu kana zaluman jahula neɗɗanke on ko o majjaɗo ko wiyete valeur ko rondiɗo o ko toñoɗo hoore makko sabu ƴettugol haa gasa wiya hippayi ronka gollitirde no wi noon ko o majjaɗo valeur o amana ko rondiɗo o ko ɗum wallahi neɗɗo tawi woni o andi ko wiyete amana so o faami ko honɗum wiyete amana wallahi si goɗɗo wi halfinaymo ɗo haysi ko 100 000 francs ma si wi ñawlaymo ɗo haysi ko 100 000 francs ko yahu o juula dar ɗiɗo toro Allah mi torike ma Allah mi ƴetti ɗiɗo jawdi o naafi yeebugol mi torike ma Allah newnan annode ɗum hettora haray mo hulihimo maafi kono si hawri ɗum ko ya ƴettu tout ça mutoyiɗa hara a welti hara ɗa andi an ko faalaɗa ko a faalaka tottude junita jommum haray ɗum ɗon hulɓinimo siɓɓe أي يعني بالأمانة الطاعة وقيل الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيئوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية إن فاميدو جون هاري برنامج ko kammulidin e pelleden ko ɗum woni e leyɗele ɗen ko sali wi Allah min hippata min susatana boyreneedi ko hulugol ta ɗum yeebor kañum ɗiɗo piiji wata ɗum yeeborɓe haa tawata ɗum ɗo wona sabu yahugol yiite aray musidɓe julɓe ko ɗum woni ko faala ɗen ko ɗum woni ko fee addugol men oɗo aya koko Allah subahana taala wi kon hara qur'an men jippinode hoore fello ngo fof ngo muncotono ngo ɗiggayno ko hollugol enen neɗɗanke wallahi ko enen ɓuri handude ɗiggugol ɗiggal ngol jaɓa qur'anul karim jaɓa ko Allah subahana yewti en kon sabuna si hawri woni ɗiɗo kam mum e ɗeɗo leyɗele ɗeɗo pelle tiiɗude muɗum ɗi huli ko wiyete fi amana haray enen neɗɗanke nden haani hulugol ɗum wattane hilla etoɗen kala mo huwondirɗen tigi tigi on haray en tottay haqqe makko on en yeebata hakke makko sina haray konko iwri ka Allah subahana taala on haray ɗo noon joni wano ceerno e makiri noon jamano woodi buy jooɗiɓe heɗiti ga kono haray buy ko seeniɓe fi julugol ngol kaka nder juulirde men woni haray yaafuɗon sabi Allah e nder mintaji seeɗaji inchallahu nder wano 35 on haray en fuɗɗitoto inchallahu minen niniga ɗum woni ɗo ko 25 ko 20 woni ɗo ni inchallahu nder 15 minutes bi isnillah haray min odditi on inchallahu fuɗɗitoɗe yewtere nden haray yaafuɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu saden na probléme inchallah haray ɗo men habbi on kadi si Allah jaɓi nani inchallah hayyakumullah barakallah fik ok wayyakum na musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗen noon ustage en ɓe seenade ɓe juula geege ɗen on andi joni leere on kadi fewndo ko woni ɗo jiibitay seeɗa sabu haray waɓutuji ɗi no ukkodiri e leer men on kono haray en torondiri habbagol haray ɓe artoye ɗo joni inchallah dans 15 minutes haray ɓe continana en nde ɗo yewtere sabuna hinde wonde e nafoore muradu moƴƴuro haray on fof wontorama habbagol ɗo men yaafini fota ko wona seeɗa hara min non fof moɗon ko saɗi mon ka tuuli ko radio lawol kisal en torki subhana taala yo Allah hissinen en fof meɗen hissindina e ɓengure men nden hittana en fof kala ande suusi e soñdia e jonni taɓeɗo nene gotoɓe meɗen kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hawre jaam e hayran e afiya tan kadi e kala kadi ɓiɓɓe joguitaɓe yo Allah subahana taala newnuɓe hetto amma ɓe ɓiɓɓe mum jatta kaɓe en torki subahana taala yo Allah danduɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jattede kamɓe kadi amina ya rabbi hara yo Allah subahana taala reenu en hiwa en ayna en aynda en e famille ji men ɗin e jawle men ɗen fof waɗa heedode hakkude meɗen e ayɓe meɗen ɓen kadi amina yo Allah moƴƴinan en ka meɗen kadi Allah subahanahu wa taala ɓuttinan en leydi men ɗin kadi addana en kala wawowo nunɗude fonna ɓiɓɓe guine ɓen foppo wawa avancinde leydi ndin yimɓe ɓen iwa e nde ɗo tampere Allah waɗa saabu yimɓe ɓen iwa e nde ɗo tampere kadi amina hara musidɓe julɓe tedduɓe men arte e meɗen joni inchallah hara min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam musidɓe julɓe tedduɓe haray sakkitiɓe natude ɓen haray ustage en hade ɓe fuɗɗi yewtere nden kono tawi hari guegue ɗen heewi ka ton ko ka juulirde ɓe woni haray ko ɗum
ɗum ɗon waɗi ɓe acciti ɗuma honno bayana o ɓe seeni juulugol geege ɗen haray noon ɓe arto e jooni ɓayare ɓe naatiɗo jooni kono ɓe yalti kadi mi annda haray tawi ko lignon kuppuɗi ɓe kono haray ɗen habbi ɓe inchallahu haray ɗum en ko saɗi ko tooli ka radio laawol kisal haray Allah hicci en fof meɗen haray ɗomin tori yafuye fota no anndirɗen nosileerji ɗin changi kene haray ukkindira e piiji ɗin seeɗa donc haray ɓay ko ɓe woti juula waɓotu on e leero on haray ko ɗum ɗon waɗi si kuppodiri seeɗa haray na si tawi bayanan fuɗɗaki o fuɗɗike ko tawde ko ɓe juulo e waɓotu on ko ɗum ɗon waɗi kono inchallah haray ɓen habbiɓe haray ɗon weltana e ɗon du'ana yo Allah weltana en fof meɗen hawtodira en fof ka jannatul firdawsira ala amina ya rabbi nam haray cheikh abdallah haray ɗen habbi ɗon sage naam musidɓe julɓe tedduɓe haray kono hajje makiri ni inchallah oustad en hewte joni adi oustad en hewtude haray ɗe gandintina jama on fiidudal meɗen ngal ko laawol kisal sonnaɓen wonande kala faalaɓe yo sonnaɓe muɗum ɓen ma sonnaɓe faalaɓe tawtude toon haray no wawi contactude e yumma meɗen hajje fatmata ñippi inchallah haray ɓe waway hewtude nder toon ɗen haray darsuji no nder toon haray jama on kadi no heɓude nafoore moranade muɗum haray ɗen toro jama on fo senagol nder toon haray no andirɗen noon kadi inchallahu hiɗen mari laawol kisal ko duhiɓe haray ɗon kadi kala faalaɓe tawtude nder toon wonande duhiɓɓen haray ko saɗi maɓɓe ko tooli haray ɗo waylan contactude min Abdoullahi Diallo ma contact on e Mouhammad Aliou Bari ma Alpha Oumar Diallo ma koto men Souleymane haray inchallahu ma son contacti yumma meɗen hajja Fatmata ñippi haray ɓe wawa en hollindirde kono wawto naatide nder toon haray hiɗen mari darsuji toon ɗen e gilandema e tenen ha e alatti inchallah haray ɗen mari kadi karmakoɓe on ɓe jabanaɗen to lande won ɗum ko docteur Mouhammad Dian Djibril Bari e karmakoɓe goo haray ko saɗi ko tooli jama on fof haray no noddita senagol toon ɗen inchallah haray ɗen andintina jama on fi ɗum ɗon kadi ɗen toro jama on ɓeydugol wakkilagol e cende ɗen fof haray jama on no weltana ɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah olan ɗo weltanen en fof waɗa barke ɓe guureji ɗin o ittanen andeji ɗin ko wonkiji haray e jama on ko saɗi moɗon ko tooli o yaafoto yeru ko perturbation waɗi kon ɗo ɗen seeɗa haray ko wonde ɗo gandi réseau ji ɗin kadi ko meɗen wela fi kono oustad en hewtte joni inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh noon kadi haray toujours ɗen andintina musidɓe julɓe ɓen fi du'anagol ɓeɗo nene gotoɓe meɗen musidɓe meɗen ko enɗan e kadina ɓe ɓiɓɓe mum jatta ɗo ɗe haray toujours ɗen andintina musidal ngal fof kala ko jentitiɗo oɗo radio laawol kisal noko kala ko wontire e hoore leydi Allah subhanahu wa taala ɗum haray yo du'ano ɓeɗo e musidɓe men julɓe ɓe ɓiɓɓe mum nayo woni ko jatta Angleterre komin woni ɗo e sabu na woni lebbi ɗiɗi e seeɗa ila ɓe jatta kono hani piiji ɗi newaki hay e seeɗa haray noon no andirɗen noon ya sowo ɓiɓɓe e nayo foppo jibinaɓen ɗon ne'aɓe ha ɓe mawna e goɗɗo furto tun ara jatta ɓeɗo inna hande kadi ala droit hunde e ɓen ɗon e so ɓe noon haray ɗum ɗon no muusi ko jarabuji muusuɗo kono haray ɗen toriɓe kamɓe kadi e wawgol jebbilade kala ko Allah subhanahu wa taala on waɗi hat taway moƴƴere artoye ɓaawa toon en torike Allah yo artiran en ɓeɗo ɓiɓɓe o artira welo welo e oɗo famille sabuna hino muusi nde wowtuɗa ɓiɓɓe buy e nder suudu e fina ya bimbi tawa han hay gotum ala toon ko antum e muudima woni ko jooɗi toon haray ɗum ɗo hoya hay seeɗa kono inchallahu ɓay ko Allah subhanahu wa taala woni ko hoolorɗen o yonay en kadi e torike mo kanko rabbul ibadi on yo newnan en hetten ɓeɗo ɓiɓɓe hara kono moƴƴiri e kala kadi ɓiɓɓe jattaɓe sabunaena ɓeɗo tum woni ko jatta kono ɗon andi ko neeɓa jatte do tawi ɓe wonduɗa nokku gotum e ɓe ƴewdata tippoɗoɗa ayi aali ɓen ɗon no jattana haray ko ɗum ɗon ɓuratama fayda andinde piiji ɗi moƴƴa haray noon buyi hino jattana woɓɓe hetti woɓɓe hettali taho woɓɓe no menasa kadi jattanede e haray ɗen ɓeydi torondirde du'a fota ko wona seeɗa e musidɓe julɓe tedduɓe haray min darde simen humpodira e usabe men anda so tawi hara ko probléme sikki lekki woni ɓe ronko hara wawde natude inchallah waaleykum salam hara min tanti ha woɓɓe gono noddiga nini yo gasi Allah wala min andi ko lagine won ɗon gasi aray ko tooli ara mi watti micro nge sooke mo awa
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، ثم الصلاة والسلام على رسوله الذي أعطاه ربه جوامع الكلم المبعوث إلى جميع الأمم وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسيح جلبه والحمد لله ديت بين الله سبحانه وتعالى أو تقول تقول نهاري هيهون وداك. إذا سيتو وان بكان كتوني ربتير هورا غونغا ومراكا في دي والمكونغال ومراكا في دي كإن مكو إكاسيفاجي مكو إكادي والمكو. إذا سيتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم konulado Allah ko ciyaado Allah konulado Allah lolirado do tagor nden sabu yurmende yo Allah subhanahu wa ta'ala yobmo ko buri moƴƴude ko yobaade dangal annababe won woni ron ko kanko buri moƴƴude den dangal annababe taggu yo Allah subhanahu juule do makko hisina makko kanko be ngora makko ne sahaba makko me kala uttube baaw mabbe no moƴƴiri ha yawmal qiyamah baaw do fejjude mi hiwrike on hiwrandu islam hiwrandu hakkunde julbe ka adma do e ka aljannaji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراي هاجون هيدين كنتنا يوتر من دين في كوكو بيتي العدل كوكو بيتي نندل سابونا كوكو بيتي نندل وكون تيجي تيجي يون تفاجي قلني من الله سبحانه وتعالى بين وانو مثلا جيت ترسيبي بين نولل مثال أدعون أرانون ونولل ميدي صلى الله عليه وسلم sahaba e makko ɓen iɗe jetta misal wono Seydina Omar iɗen anndi oɗo kadi ko jeyaɗo e tigi tigi on tindiraɓe ka wiyete ko nunɗal. Seydina Omar alayhi salam ñande goo goɗɗo ari ka Seydina Omar o ari tigi tigi on tawi ko fi haaju makko o ari Seydina Omar tawi no huɓɓini lampu hun kun o dayginirta kun o jooɗo o golla golle ɗum woni hakkunde julɓe ɓen fuu o ɗannini kun ɗo lampu o huɓɓini lampu hum makko spécial kun fii o inni e wata yewtirde ndaygo ko fof kafi kon fi haaji men hakkunde men en ɗiɗo. Subhanallah. Wa kadhalika ɗen anndi nde addanano julɓe ɓen ko Sa'idu laamino to Himsa iwri ton ko wiyete ko honɗum ko sendete hakkunde julɓe ɓen wona uurateeri sonnaji Seydina Omar on inni Seydina Omar accu min mi etta Seydina Omar maki o harayla hulita geɓɓal men ngal ɓuri ɗuɗugol so a etti joni a sendani julɓe ha gasa a ƴetti juɗɗe ma ɗen a fofi e ɓanndu ma ndun haray ɓuriɓe geɓɓal haray ɗum ɗo fof ko misalji yimɓe dariɓe nunɗi ha Allah settaniɓe ɓe nunɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala okke sugu ɗiɗo jikkuji. haray Seydina Omar buni Khattab mo wasiyo oɗo Sa'ad وإني وأوصيك بتقوى الله والحذر منه والمخافة مقته وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وأوصيك بالعدل في الرعاية. فإن عمر إني موسيك ما كويتكم هلوغل الله سيئنا هلوغل الله كورنتا قول دندانغال كو الله هديكم نتان كنو waɗɗina e dow muɗum accugol kala ko Allah haɗi o golla ko yamira ko dendangal yani wakkilare makko ne fof etto hoddetaga fuu onni mi yamirima kulol Allah mi yamirima rentagol e ko wonta sabu Allah subhanahu wa ta'ala tikkane mi wasike ma hulugol Allah subhanahu wa ta'ala on e yimɓe ɓen hulu Allah ko ɗum woni rentoɗa e haqqeji yimɓe ɓen wota tooñu wota jattu wota fenu wota wujju wota waɗu ko wiyete ko ngeenaar yani woɗɗito e dendangal ko wiyete ko lorrugol yimɓe ɓen hulu Allah e yimɓe ɓen hara toñal gooto wota hulu yimɓe ɓen e fii ko Allah kon wota hulu goɗɗo haron ka wadde ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ya waɗu mi wasiike makko wiyete ko nunɗal haray ɗum ɗo ko wasuye wonande kala gooto gonɗinde Allah subhanahu wa ta'ala on haray Sa'ad tuma nde hewtuno Madinatu Munawwara يمريم سيدنا عمر وماك يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل
لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، فإن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة، فالناس صريفه ووضعهم في ذات الله سواء، الله ربهم، وهم يتفاضلون بالعاقبة ويدركون ما عنده بطاعة. فانظر الأمر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعثه الله إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. هذه إضتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها كنت من الخاسرين. دارد وسي موديو وسينا عمر وسي أودو سعد ولند وسي من إنفو. سينا عمر يمري كويته كون سعد وني سعد en andi oɗo ko kawrahu nulaaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bun Abi Waqqas. Oyni ko yo Sa'ad wota hode wota janfoma digina wi'ede ko kaw nulaaɗo ni, wota janfoma digina wi'ede ko sahabajo nulaaɗo ni. ani ko honnum ɗo faandiɗen, wota goto jaɓo hoditorgol wiigol menen ko mawɓe amen addi diina ma ko ben an woni imamu nokkel kaari, wota ɗum hode. andu Allah subhanahu wa ta'ala o montirta bakkatu, waɗugol bakkatu kadi o montirta bone sa waɗi bone ko ma tuba ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala golla ko moƴƴi, Allah subhanahu wa ta'ala watti kane boneji ɗi fof moƴƴere. Allah yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat, Allah montirta boneji ɗin ko walakin himo montira boneji ɗin sabu moƴƴere. tawi a waɗino bone tuba ruttoɗa ka Allah watta place mum moƴƴere, Allah subhanahu wa ta'ala wattitane bone ma o fof moƴƴere. Allah subhanahu wa ta'ala ala hakkunde makko e goɗɗo ko wiyete ko jeydigal innugol dambe sina sabbu ɗoftare, ko kala ɗoftiɗomo ko on woni ka marɗo valeur on ga makko. ande yimɓe ɓen tedduɗo maɓɓe e joltuɗo maɓɓe ka teddungal e jaati Allah fof hino fota sina sabu honum, sina sabu hulugol Allah subhanahu wa ta'ala on. Allah woni jeyɗo tagore ndi fof. yimɓe ɓen hino ɓurdodira ka no ɓurira ka Allah, hino ɓurodira ka Allah sabu honɗum, sabu golleji moƴƴi ɗin. yimɓe ɓen no heɓira konko woni ka Allah sabu ɗoftare, sabu gollugol ko Allah subhanahu yiɗi yarli kon. o inni Sa'ad mi torike ma ndaaru oɗo fiyake mo nula sallallahu alaihi wasallam wuuri e dow mum, ittude ñande o nula ha ñande o seedi men, ñande o feƴƴini. wonu e hoore on alhaali, wonu e hoore on fiyake. iɗen andi nula men sallallahu alaihi wasallam ado onulede ko Muhammadul Amin, Muhammadu hoolaɗo. ha tawi ɗen andi ɓay nulaaɗo feri iwi Makka seeni ke Madina, ɓe accuno goɗɗo junnito kalifuuji ɗin, ɓe accuno Sayna Aliya ka place maɓɓe fii junnitugol kalifuuji e hoore ko ɓe kambana kon fof, e hoore tawi ko ɓe wona ɓe ɗaɓɓiteede fii wareede fof, tiɓe huuɓa ka suudu Allah yaltine ɓe ɗon fof, tawi ɓe accay goɗɗo ko jonnita kalifuuji ɗin. ko ɗum wiyete al adl. o inni ɗum ɗo noon ko waaju annimo mi waaji e dow maɗa, si a tertike ko komi wasiima ɗo a yiɗi goɗɗum go tana ɗum ɗo haray mi andinima kunta min alkhasirin, a jeyate e ɓurɓe perduɗe ɓen e perduɓe fof. hari ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on o inni ko awfu bilkayli walmisana bilqisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi llahi awfu dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. haray ko honno woni mahallu shahid on, haray ko koko wiyete nunɗal. Allah wi nunɗe hay kaka konguɗi moɗon, nunɗe wowle gonga. ko ɗum nullah sallallahu alaihi wasallam maaki haysi a campay woni ko ya wonu neɗɗo wowlowo ko waɗi kon aadiji Allah ɗin hunneɗi. Allah yamiri on ɗum ɗo fiyon ko heɓu ko wiyete kon fiyon waaji. haray siɓɓe julɓe iɗen sakkitora ɗo inchallahu hadis goto, hadis juutuɗo, hadis Huzaifa. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة أن أمتي سوف تمهى ولا يبقى إلا رسومهم، وأن أمتي سوف تفعل خصال فإن فعلتها ابتلاهم الله بخصال أخرى. قلت وما هي يا رسول الله؟ قال إذا تركت أمتي الدعاء هل البلاء، وإذا منعوا الزكاة ضل المطر، وإذا خففوا المكيال رفعت البركة،
وإذا بخسوا الميزان ابتلاهم الله بقسوة القلب وإذا أبطلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم وترك بعثهم بينهم وإذا منعوا الصلاة ابتلاهم الله بصعوبة الموت وإذا خلطوا البر بصعير والحذق بالتمر ابتلاهم الله بموت الفجاعة. فقلت متى ذاك الزمان يا رسول الله؟ قال نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خون المؤمن واستغان المؤمن وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثرة الخيانات وقل الأمانات وكثرة المساجد وقل منهم الراكع والساجد واتخذوها للخيبة والنميمات وافتخروا بنسب الآباء والأمهات وقبل الأموات الرشوات فلا يرى بذلك الزمان إلا سلطانا جائرا وحاكما ظالما وظالما خاصما وغنيا بخيلا وحالفا كاذبا يرون الحياة مغنما والممات مغرما وإذا دعا واحد من خيارهم فلا يستجاب له دعاءه وتقل هزمة الدنيا وتهاون العلماء وتصب الفقراء حديث فيها الغيبة وفاكهة فيها النميمة فجرتهم عندهم أحلى من العسل أي ذنوبهم أحلى من العسل وفعالهم أمر من الهنزلة أي حسناتهم أمر من الحنزلة وإذا رأوا الحق تركوه وإذا رأوا باطلا اتبعوه يرى فيهم سلطانهم كالأسد والولي كالذئب والأوان كالكلب والمنافق كالشؤبان والمؤمن كالشاة الضعيفة فيا لها من شاة ضعيفة بين شؤبان والكلب وأسد فإذا كان الأمر كذلك ألقى الله الفتن في سائر الأرض. سبحان الله. وسيب جلبه أرأي كأولو حديث حذيفة وندي فيران دي جماعون إن شاء الله دابن دو دارول دي نولاد ميدا صلى الله عليه وسلم ماكي يا حذيفة لأن عندك هم بيتي حذيفة بن يماني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي كو يا حذيفة andu mofte anden arayɓe monte heddotako sina mbadiji maɓɓe ɗin yani neɗɗon a taway alhaali makko so a fondi e makko so a yii darde nden e alhaali on taway hino labba koni tigi islam wi ka ɓornateri ko ɗum woni aray mofte anden heddotako sina mbadiji ɗin ɓe maki anduno mofte anden ɓe aray gollugol golleji si ɓe golli ɗin ɗon Allah jarri borayɓe goɗɗum go kadi on se Huzaifa inni ko ɗum woni ɗum nula sallallahu alaihi wasallam nulaɗo maki so ni mofti an ɗen acci hollorgollan fewtitalan torolan haajuji maɓɓe ɗin hallal bala jippoto dow maɓɓe jarrabuyeji sattuɗi si mofti an ɗen haɗi zakka ittugo zakka jawle maɓɓe ɗen gallal mapar ndiyam ɗam fanɗay ma hay siɗa sajude nafataɓe si woni wa iza khaffafa al-mikyal si woni peesirde ɗen ɗuytama si woni etuji ɗin ɗi ɗuytama jama ɗuyti etuji ɗin rufi atil baraka barki kin ɓantete barki kin ittete ko yimɓe ɓe heɓata ko hayɓe heɓi tawata tigitigo nafata si woni ɓe itti si ɓe ɗuyti ko wiyete kon peese ɗen si ɓe ɗuyti peese ɗen Allah jarri borayɓe yorugol ɓernde siɓɓe julɓe hannde a yehiɗa fonda ɗo e julɗo tawata a innaymo ko mo piirude a seeduɗa hakke ko tawata yeeso makko no niɓɓiti goto kala no wikko ɗimmojo mum goto kala siko machine o jogii si so soninde wotere a dirali o anda siko panugal dari haray mo siiɓitoy mo yennamo wala haalaki ko honɗum sikkuɗa sina ko yimɓe ɓen tawata gongi e dow maɓɓe ko nulaɗo sallah sallam maaki kon sabu ɗuytugol etuji ɗin sabu ɗuytugol peesa ɗen Allah wi mi jarri borayɓe bi gaswatil qalb wa iza atalu kitab allahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallata allahu alayhim aduwahum nulaɗo maaki so woni ɓe tertike deftere Allah nden ɓe tertike gollitirgo sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah wurtay e dow maɓɓe ayɓe maɓɓe ɓen Allah wurtay e dow maɓɓe yimɓe ayɓe diina kan e ayɓe maɓɓe ɓen ɓe ƴetta ko woni kon e junngo maɓɓe walla ko hellaka ɓiɓɓe ma ko hellaka jawle kala ko tawata ɓe ɓe hendike ɓe ƴettay ɗum ɓe waɗa halal maɓɓe ɓe acca gereji ɗin hakkunde maɓɓe kamɓe julɓe ɓen ɓe waddindira ɓe ɓe piira tanga honɗum waɗi tanga ɓe terti deftere Allah nden e sunnaji nura sallah sallam tawa tan kala ko yani hakkundeji maɓɓe
ko innugol ko honnu onon wowtuɗon ton onon ko hon woni laamu mon on tuma ɗum ɗon waɗi wa ida mana'u salata si woni ɓe haɗi juulugol ɓe haɗi tike julde Allah jarre boroyɓe ko wiyete ko mayri sattunde si woni ɓe jillidiri ñaameteeji ɗiɗi nanduɗi tawata ɗi jeyda Allah subhanahu wa ta'ala on jarri boroyɓe mayde ko wiyete kon fujaa maygol ɗin e makko ko joni men seedi o maayi Allah jarri boroy ɗum ɗo yimɓe ɓen eyi masalan ko nanta ɗo hannde ɓenna sodoranalan hunde kaari nebban ka laawol ene heewi ɓen ɗo ɓe jillay ɓe defa e beerɗo tawi muɗum kala ko fokkituɗa sodugol ɓenna ɓe jillay ɗum ɗon subhanallah musidɓe julɓe e bangeji ɗi fof kala ka daaniɗa siko ko hellaka taw andi ɗuytugol ɓetuwon e peese ɗen wonaka saaku he maaro tun wonaka maketi tun e bal siko a addowo lekkele ma ka addo goɗɗum e ko ñaamete tawi ɗum ɗo hino waɗano e mum produit ha yoni no waɗano e mum ha tigi tigi harano kelɗi yaha inna ko waɗa ko wiyete kon piratugol adda ɗum ɗon ka leydi junna yimɓe ɓen haraka ka inde tun kono haqiqa tan koko foto won tun ta si a ƴetti ko wonnoɗa gollitirde kon ayne naka jundi fuu ko ɗum woni nullah sallah sallam aki wa ida khallatu lburra bi sa'ir walhazaqa bi tamr ibtalahum llahu bi bawti lfuja haray ɗo ko ɗum woni haray ka woni kon ka min wonɗe wadde misal ɓay woni nullah sallah sallam aki ɗum ɗo oɗo sahabajo wiyeten husayfa o ini fa qultu mata zaka zamanu ya rasulullah ko honde tawi wonta on zamanu mo tawata ko ni yimɓe ɓen woni ko ɗum woni jikkuji maɓɓe ɗin heɗitoɗen ɗo ko nulaalo jaabi kon ndaaren est ce que ɗum hewti ka hewtaali ɓe maaki ko tumande gonɗinɗo Allah hoolaaɗo on tumande waɗaa ko on woni jam fotooɗo on tumande gonɗinɗo Allah waɗaa ko on woni jam fotooɗo on ko tumande neɗɗo fenoowo on goongina tumande goongo on fenna tumande ɗuuɗi jamfaaji ɗin tumande fanɗi hoolaariiji ɗin tumande juulirɗe ɗen ɗuuɗi fanɗi e muɗum juulooɓe أي وكثرت المساجد وقل منهم الراكع والساجد ثم نجولر دن دودي فندي جولو ببن ثم نيتا جولر دو ساناتي اندر مايره هينو ياجي هينو لبا فيجي فونو ودا سافيجي بوتا كو تاتي ko tumane ɗum waɗi tumane juulirɗe ɗen jogita ko wiyete ko lil ghiba wan namimat naatugol nder ton waddidira yimɓe naatugol nder ton ñi'a yimɓe tumane yiɗa ɗum ɗo waɗi tumane yimɓe ɓe mantodiri ko wiyete ko sabu dambe menen woni iwdi nokkel kaari comme men woni ɓi hunde kaari ɓen ko tuma yiiɗa ɗum ɗo ya husayfa ko ɗum on zamanu woni ko komi wima ɗo tumande jaɓa ko wiyete ko ngenaariji ɗin hakkude julɓe ɓen ko wiyete ngenaari ko tawata no sal salam maaki Allah huɗi waɗuɗo e waɗaɗo e dow muɗum tumande yiiɗa o ɗo saayi hewti jaɓugol ko wiyete ko ngenaji ɗin si hewtino o ɗo saayi fala yura bi dhalika zaman a yiyata on tawi oɗo tan illa sultanan jaira sina laamu oñingu wa hakiman halima e ñawowo toñowo tigi tigi on dariɗo wowɗo haala wowlowo fewno ha wi'e ko kanko mari gonga wa ghaniyan bakhila e tuma nde yiiɗa yimɓe alɗuɓe wudduɓe wa halifan kadiba e darotoɗo wonde hara ko hoore fenande ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi fala tuti kulla hallafin mahin tuma nde yiiɗa neɗɗo wondowo fenowo ko ɗum waɗi hande fewdo o zaman ɗo aye goɗɗo no wonda ɗo billahi wallahi tallahi ɗum goɗɗo ina adiri ɗum subhanallah ko honɗum ko inde Allah nde huta o oye ko wonɓe wowlude ɗen tawata ɓe wondira inde Allah hara ko fiino haaji maɓɓe sottira e piiji aduna ko ɓen ɗon woni ko waɗi ha tigi tigi on sabu no haray si woni tun neɗɗo tawi woni ko gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala on haray na ɗum ɗo wonta jikku makko on haray noon si hewti oɗo saa'i haray oɗo neɗɗo yara alhayata maghnaman wal mamata maghraman haray mo waɗi kanko ko wurugol makko on woni tigi tigi honɗum moƴƴere makko nden mayde nden ko perdi tawi noon moƴƴuɓe feƴƴuɓen kamɓe naani goɗɗo a yeno nawna ha hewta nokkugo o si sahabaɓen ari darugol kaari Allah dikkine o inna ami a ñaa hawrogol e Allah fi honɗum ko fi laakara o golli ko fi laakara o dari o golli ko ɗum o ɗo karama kojo tabi'inankejo min kibari tabi'in nde oɗo Marwan abul Malik arno landimo o inni ene ko fi honɗum hiɗen añi maygol ko fi honɗum neɗɗanke hino añi maygol ko honɗum o jaabino li annana ammarna duniyana wa kharrabna akhiratana
الآن نكره الخروج من العمار إلى الخراب وإني كوالي هدين أني ما يقول إمو إني أدنا منهم يربني كلاكرا إما إندين أري أي رتايال تقول كاي مو إنادو يحاكا مو إناني ها كونو مو إنغول كارنا دو دارا غول تيجي تيجيون وكيلو ها تيجي تيجيون كونو وايكاري أي بيبلاسيون أدرني تهم أوديدون أوكيليكي وكيلار ما كوني كفوني والله تاسي كوني فوني نياندي أوروندا فوكيتي كغابورو Olanda to inna waylakum ayna tusiruna bi bonne mo honto on ola namude fi hon o gollali ko adde mo ko kaduna fi woni ne don tay wakkilare makko ne fu ko fi no hebora kaduna do ye gandu mo sibbe julbe simayde arani o faltaake yahugol fi hon no ari jaka gollal taw fi lakara o yide tayaltugol fi woni ne don tay hi kanko mo andi ko adde mo don ko fiiragol Allah subhanahu wa ta'ala on haray fi aduna on kay Allah no wi en dabbu kon haray pellet hakkile makko de ko woni ko fi lakara hara ya fodon mi jettido yewtere lan jogi ni ko wete nawnare durma ya fodon do ru fino dudi kadi do hara yu dabbe woni daronde hara do nula sallallahu alaihi o do neddo fi hewtani mo do fi hewti ngudo zaman wa iza da'a wahidun min khiyari fala yustajabu lah o zayno si goto e mojjube mabbe be hay torani be Allah jabitake ide tori Allah subhanahu wa ta'ala yo taw harana e do meden dido sifaji fo woni ko feñata sabuna buy feñi haray on sayno si hewtani be odo sa'i toroto Allah mojjibe mabbe ben jabitake fandi e jungo yimbe ben tidingol fi lakara be daribe tidini fi aduna be hayfini fi lakara be hayfini fi karam ko be mabbe be yewtereji mabbe din kan julirde ko ñoore fakihatuhum yani muyanteji mabbe din ko be nyamata ko wete ko muyante ko annamima ko baddi jodagol waddindira yimbe be sibe jodi e hore dum do haray be wayi wasi ko be nyamude ko wete ko fakiha muyante dum woni neddo si wuldama meyama lemunde e mango o hebi dum don e tan ka tawata mo haton jini haray mo welti kambe kay dum don muyanteji mabbe din ko ñoore e waddindirgol fujratum indahum ahla min al-asal fi hewtani be o sa'ido boneji mabbe ko be watta kon no weli no buri njuri lawol kisal sanga be jodi hibe yeddude Allah tayi be welti buri wonto mettugol juri ben don on sanga hewtani be o sa'i don ay dhunubuhum ahla min al-asl wa fi'aluhum amarru min al-hazal golleji moji mabbe de sibe dari be wadde hunde ko Allah yamiri haray dum no haadi tak ino mettani be masalan sinnama do ko darugol immagol jemma juula arabe ami siko argo hedagol muhajara harabe bittino ke be falanoma hettagol yaha bal dum no waali be wasko kon kato e mabbe